tu di pakabor lan puang selama sitamu mali laku kita ulendui umpama tanna tena channel YouTube YKB Bahasa Turaya. Ladi nandungan tu kanan na puang ulendui bisa panandungan ia motu to untue tuanan umpana ta pasanan tengko. Ladi basa ladi nandungan tu kanan na puang dojo mai to ta sambayang. Kure sumanga aken karang mati kalian ni puang ni benkan ni atu kine rampo si pulung sia kikamali inde kadammi tulaki randi ta aki palambi puang apa kuasa pena masalo mi tula untunduikan ni ane te kadammi ma'din laki pahang sia mendala inan lan maka tenan kisura asal inde mokan puang sadia mokan dila orang itu kadammi lan salana puang Yesus Kristus kira mati kalemi oambe do surga. Amin. Ia tu Pak Masanta dipilai lambai kadadian 40 misa angka 40 tanggung. Kalian da puang na kuah nda pakendek milangan kareta mak penduan ia mau tu karetana. Dolo mitu tau me tamba dio olona na kuah mak kamandi komi. Ia mote tuto na angka Firaun umparenta mintu tondok Mesir. Amin. Syulu tu di pakabol olam puang. Nenek bang mo dirangi tu ulelean. Dio na katang makrunganna toma panata. Ia tuto di pak tutun di painan la untue pasanan ma panata. Sia di sorongan pasanan tengko na di sedan miranmu. Tongan bang tu kada na kuah. Sama langka-langka na tutananan, samandu mandunda nairi amin, batuananda. Sama langka-langka na tupasanan, sakapuapuan na duka tu piapan sia perosona. Ia tu toma panata, tu inang upu mo untanggaran kalena manasa na tuntong na patutun di melo painan tu pasanan na tarima. Ia moto umpabu tu melolo. Lako to na kamayay lan Pak Basanta to temo di po ulilian tujuan na taon na puang di sana Yusuf misa to na potongan Firaun mendadi to makuasa maapinduan dio Mesir kamatanusan na umbatonan ni pangimpin na Firaun umpamanasay lako Firaun kumua inang na ponoy penan na puang matua to Yusuf siapa kulle unting ay 7 tahun kalabian siya untangaran 7 tahun kakurangan. Inang na mamanas sa Yusuf kumaya tu pasanan di bendi na pateng kanilo. Iya mo to anaya tu Mesir siya bangsa senga na sirondongan bantang unting ayoy at tu kamagasan. Syulu tu di pagkamor ulan puang. Pangmarah tu mendadi tomak panaata. Inang upu pi untangaran kalena. Nenek duka di pamaleso tulalang tangga na. Siya na tumpu tu apa la ustak kalangi kalena upana apa pastananda. Ya tu toma apana apa. Tilendok mo dia mai ka masaki yarasan atulendok. Ya kita epi maadin bangpa la umpasule saki arana. Umpotete kapan dio na kalena. Apa ya tu Yusuf moy na ponno saki arana ilang atulendok. Apa inang melada ia pagarri sia si kailo ia moto anda pakule umpana ta meloy tu pasananna. Amin karena puang mau paki tuto tontok urangi siala umpuga itu karena puang lante katulanta ta sembayang kurisma nga puang kadami mangkakirangi tontok umpakilala kan di kumua lalu mintu pasanan tengkoki kamu mana tula tontong untundikan ni nete mintu pasanan mak din laki angkan milo puang katuan kistaruna tontong pisong mati kaleni kursemanga atau kasanginan ibengkan ni ulendui channel YouTube YKB Bahasa Turaya dan nopa tontong lah umpakendek ulangan kapatunganan kita untuk uranan pemilihan katuan ki ia mati puang untuk pangalapung ki mati kaleni lan sangana puang ki Yesus Kristus otol na katuan siya pangalaman kesalahan ki
kirampong hati kalemi o ambe do sunuga. Amin. Kure semangat tu kastanginanta lante at tutemo tontong dipakilala, tontong tadukung pe channel YouTube IKB Bahasa Toraya. Anda sebudah-budah natang pandai sia denopa mega de rongko pasake lako buda tahu tontong la ungkamali i puang. Salama puang un rondong.